poso enie say Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene mampeni dada John Dramani Mahama tiesim mampeni dada John Dramani Mahama be fa santimam na Vice President so ena mape mantam nsema omobo so no anopei yerewrem yedibi ebremo anopei chocho for penny de ma NPP amanyuku no ede atodwa sensem bia obeke kan ya asamanfo bi ne na anya adwene no oda so atim ne otim onsesa na adwene ne ensesa na adwene echina na kwawu abetifim rasebedwane honorable Brian Champion so na no akwa ni ka ema amanfo etwena bo so a nsema okan ye na no pay ye de munchemu ebremo we ni afoforo pinu a ene yakekese ne se kase aba bia wo bia na no pay ye bana ye de aba besomo ye OCP fertilizers adama na no pay ye nya vim na ba bia wo bia ne ye ba honum na ose ye na nnakuafo empebi no momfa empetu omumfudie so na de wudue bia de wudo bia no enso doso enfama say ye bro say ye mo say ye nto say ye meko say ye bayire de wudue bia de yane so benya OCP na no pay ena nnakuafo amotia hesu no mo bre ankwanko ye kwa baby e tonto agrochemicals de manyina obenya bi ato 05559094 3705 559094 37 and 05559094 33 na oni wo mo edin komo na nchemu bia wo pe bia so pese yesese bibro ba bia wo bia na o yini kakrakra ma akuafo nya bi tososo no ye de bebro ama wadi se adwuma na ede aman wo mo ena ebo echi do mo bia donti ama ye vemu a ba bia wo bia na no pe yetimi aba ne aba besom wo mede ede na ya abo ama le bia bogabsan fo ye nye pray na fe nsam no ye nkomo nkasa emfa emmamo ye de mo shas ye de free Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Natna ye na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye campaign ewo Eastern Region epo mantemo na okupie na natna nkonya womo ewo nsawam womo naso ema ode ato womo nim se so don for ya dom amana ba bedi mampani a bebi ode nani be kire pa eyo maye keteche enwuma no a agensemu aguo ayeye ne hwea enye no obe de tutuye be ye ho adwuma ema keteche adwuma na saso asore bio ama boa me ye ka akobedie ne ya semfre hu nsensem etumpon Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na nsem ode tu dwa kakra ni in say Sompa one of my projects are me pese me ye power Ghana ye railway projects railway no is a game changer for Ghana especially two main railways Eastern Line Abefa the Western Line. We no more Eastern Line and the Western Line railway program. No, the person me si hopa. Observe we a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni etene ke we mra no oba pro we po mantamu ku pie na nanmo a omo ewo nsanwo na so no de sansemi eto wo mo anim na ye de mo common penny da John Dramani Mahama so atena ye na wotwe etwa mu yi obefa santimantamu kakra na nani nyina yem papa PV obi a wonya ne ba bi ekro ni chese ne 10th public lecture na ekoso Kwame Nkrumah apom na Vice Emma and Mama Penny dada John Dramani Mahama ebaye edi nanimu nyamo ebebebete chiri na dwumadie na se no watcher se obedi nkunim na wasa so abedi oman ne so bio se mampani a ade a obepepa se obepe wo mu a wo mo ewatu ho ache womo a omo animre womo a omo ho se obefum sika fum oman na japade se brato sankrofo ni binum sa ena obema wo ma bembe no na wama omo dibre wo na bemu se beyo na oman no omo de odoni awokeka soronko ebepeje oman no agina ye mampani dada John Dramani Mahama nsemo a wode tu dwa Kwame Nkrumah apomo na wotwetwe mu no enie. Politically, PV would have strongly advocated for free, fair, and transparent elections in this coming December. He would have called on President Akufo-Addo to state that as his commitment He would have called on President Akufo-Addo to state that as his commitment as well, and would have demanded that he demonstrates that commitment to free, fair, and transparent elections in practical terms. PV, if he was alive, would have called on the Electoral Commission to eschew
the partisanship imposed by the president due to the presence of the president's partisan appointees on the commission. Former Penina da John Dramani Mama so yetene kan we yemra na yem papa PV obi a wonya ne baby ko benfie dunie na ufran to mane tintin mu ntina nkasa ho dwumadi ekoso e kwa men kromasu apono mu de akakai enema bia no wote ase na oma nani ku ho na brabo so obeboye eho na man Penina da John Dramani Mama de sansem ekotudwa ewo ase afei former enko Dr. Matthew Poku Prempe ono so na tena ye wo yemra so adwani o wo mra so yefie this year woman share South Abaton Pesia so say one yetu ya pemo edema Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne NPP amanyuku na watwe wie ye dwumadi ekese bi koso ewo takrade abonten so Mount Olivet Methodist Church no edi wo mo emfinhia etoso adunum ma Dr. Matthew Poku Prempe na nimo nyamoko kotechiri na ehonom no wosra asafo no se so omoko tudwanem na omu dwampa ya omo enwe bi mfama NPP amanyuku no ene one ne boss Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na omo break the 8 no a omo aka ho asem aka no se bebemu a edi empire bonto sremetedi sasafo no se so omoko tudwane mu dwampa ya omo enwe bi ema MPP amanyuku no. The possibility is only with God. Nothing is possible unless there is God inside. So when for Dr. Matthew Poku Prempe chiapemu de ma NPP amanyuku no ene Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia osaso ye mrasebe dwani o mrasebe fie ma dehia o menhia South Abaton Pesia so enti Methodist asafunu dwumadi o mudi ye o takrade abonten so no kwase bia o de sansem ye tu dwa se NPP amanyuku no break the 8 no se bebemu a edi mpaye nti MPP Methodist asafunu ko mokotu dwanim no mabompaye titiru ene asafonefa takrade abonte so monkai NPP ewo omo empire bom ye to aso na ye demo yeguso ademo NPP amanyuku na tena ya santemantemo ena ye demo ejren na enra ena NPP amanyuku ne fe wa santemantemo ya amamre ne amane a omo campaign se ne ombesi aye no afa omo eda na die pa hontoma ewo kumase abonte so na titire ne de NPP amanyuku no Bernard Ntwibo siako a dodo na sarma ne se chairman untumi dwumadi nyina nesre so ena nesie na odinsem pinu atu dwanhyehyɛ ya party ne de egu akwam ema 85% no a omo se afia bato no mo gye ewa santimem mo nsa beka no ewura untumi ebobo so sei ede kyerɛ so at the year. And see, that's a say, you know, yes, I got to see. And yet, December Sunday, yes, I'm a Tuaba. I'm a Tuaba. When you did your parcel, and yes, I really about there. We don't win a lesson by individual, but we win a lesson by politics. So we are going to win a lesson 2024 together. Abzafo nti we titire ni de MPP amanyuku no ewa santemantemo Bernard Ntwibo siako a dodo na sarma ne se chema no ntumi ne yete ne nkan eno akiri ora Matthew Poku Prempe ono so tuapemo de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne MPP amanyuku no se dwabo yase enra na ono so ewase bia ono so de okan efa MPP amanyuku no campaign no mbeye ewa santememo ene 85% ya omo agin wa santememo any
Yoko. Sompa Santa Mama. What I know what's happening, and no fishing. And the most of Hapa, I got a comment here. Which the Papa Enti we Dr. Matthew Poku Prempe tu apemo de ma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia odi MPP amanyuku ni ma prema mpani adwa eno no so yete nenka enra ewo MPP amanyuku omo campaign na no da ne di ewo asantememo eho na Chief of Staff Mami Akosua Fremo se opare wono so esre se enkabomu ni odo ne ntiase ene be ma MPP amanyuku no break the 8 no etimi abemu. Observant way a Chief of Staff Mame Akosua Fremo say or Paris so a dear enono. Now so come Jenny, Mama Patricia PJ, a year I won't fair patri on so a casacacra. Observant to way a Asoka Mrasvejani, Mama Patricia Pia, on Fair Patri, and on Society and Ken. I saw me Mrasvejani, Honorable Seche Mensa Bunsusono, a Kojumedia, say on also then Sem Kakra, a top part in ma enim. The past 4 elections are that they just 76% in Ashanti. They have not got 77%. They have 85%. What's the body? What's the body? They have not been one year or something like that. Yet we need to know. Observe for ye Mrasvejani or Mrasveja Fima this year was so me about to pursue a honorable Seche Mensa Bunsuna yet in King. I fear for more and coach for penny Emma or Sunuku and Pipi Amanyukunu Natana ye. Na Okoba pro or Bunoman Temnemo, a ye lawyer Justin Kudia from Poa, or a church for penny the men Pipi Amanyukuno, or Koheni a party city or Bunoman Tem Sunyai and an impotamo. Now or said you Koko Huyeno, Nani Anye, said ministers Binom and in Peninphobia wa Bemwa. Omo enti efri bono sunyan ene ne mpote maso omo yi omani ama party no a omo ese party no e wo bono mantem na sansem ya okokai na manfo bi chese kwan a ofa so e ka asem no ase entwe yi na enra twetwofo penny de men pipi amanjukunu lawyer Justin Kodia from Pont kire se ono no de okan ye no a na je so da so ogine mu na sampenimfo no kra no waye nhihye e sama wo mu amoma bankran ababe yi nsema no de enti a omo ese party no omo kuta dibre no ma yi omani ama party no kra usunyan bono mantem ne mu. Point of I said some of the appointees. Others are also doing very well, but there are some that yes, I'm very disappointed in, and I'll send the signal to them. When I get to Accra, I'll start engaging them one-on-one to let them know. Next time, I'll come public and mention their names. We are in to win elections, and no single individual can draw us back.
Fonti way ya church for penny the mouse no go MPP amaju ko ne yete kan lawyer Justin Kodia from Pon and na ochechire mu se na sam ne de waka and waka afa ko abeti fi mrase dwane honorable Brian Champo minister o show make your hon sensem and as say the amanfo twina bo so na de ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia vice president aproba o de kopie epoemantem ne mu no ore kwase bi mo kan so already wo kama mansen ate se kwan papa se kwan bone se ye kwan bia so a MPP amanyuko no befa so wi ne elections no wo mo ebefa so na saa sebo okokan ye na manfo etwe na bo so se panin kasasa se ye kotoaba na okokan se ye kwan papa se ye kwan bone so MPP enya sinkete se on be break 8 no wono mo ebeye honorable Brian Champion semo a okan ya no nti ye twe na bo so no enie 2024 apano enya do me wini da amo wini oko check mo record amo wini na MPP amanya kuono yesi ho say ye be wini election MPP yesi ho say ye be wini election eti de enim no why be asked why you win the 2024 abano you a political party asofo wom imam fo wom omobuku sa wom get the say you win the election Abzan fonti we aye mrasbe dwani o mrasbe je fiema dese wo ko abetifia baton pesua so no akrona asaso ye soafo a ohwe maye kua yo ho nsensem onabo Brian Champon ena yete nken afiyam famo nko atena ya ehwe maye ni amahodo nkitahudie ho nsensem so meche foreign affairs minister matena ye na omode ababetu gya sensem bia mampeni dada John Dramani Mahama gonja de sekonkran otigata nguma so pro soro we de kekaye efa omai Ghana ye ne eye Burkina Faso yinkita hundie ho no wo se entweye ena nokra bia ennim eye nkontompo ne nabrabasam ena mampeni dada John Dramani Mahama kokekaye emra okobo ntoa ewo atifido apoye mantem no mo mekire eye Upper East region no na mampeni dada John Dramani Mahama nsem okokaye ni nyina eye se mampeni akufo ado eja na no otro nti no ena okoduru America bonten so ekodi Burkina Faso fo nkonkonsa ekire America ne Britain fo no said Burkina Faso for no mu yenie ya wanhwe ya nyame amfa kwamu a ede ntokwa ene beba eye ebibrim titiru ene o my Ghana ye ne Burkina Faso wonoma ahye ne so a wonoma akwakosesa Russia fo ababegu wonomo a kese basabase ene nsewunu nko a ena omudi ne honomo na sansem no a mampeni da John Dramani Mahama echese mampeni akufodo ekoka ye kire America ene Britain aban no ena enam so ma ene Burkina Faso fo kese omohwe Ghana fo ani echire so omo ene Ghana fo ntini ye edwa Ghana aban se asiya kodu omo nkonkonsa ede acha America fo no na sansem we ena atena ye hwe omayi ye ne amahodo nkitahudie ho nsensem so de krata ba bonte kire se ensem a mampeni da John Dramani Mahama keka nyina no kura bi animu a ensese yesoso so o my Ghana ne Burkina Faso etie ye ne omo nkitahudie ho nsensem so no ekora ni mu pa eti sansem no eni kwanse yesoso so krant we krata foreign affairs ministry no ede ababonten efa ensem a mampeni da John Dramani Mahama ekeka ye no ehu yento ansem no so mamona afi yemfamo enkogumasuem yedemo STEM education ho nsensem na oba pani a ohwe eye STEM ho nsensem eso ena ode etugase emua bia Energy Commission in Penifo Ashase ede boa wunum no aboa pa emene STEM no akane na ekosko a eja obedi baba saa ubedi baba no na de akwakochoro nso wiye ya na ne nyina free utirim ne STEM education na Energy Commission mu bia omo ede aba omo tudin se senior high school STEM challenge no a ya na omo ye na brebia no eboa man kwala no koye mfisi mu emane ma no omusua ne buku no omo saso ede ye adwuma enu nti aboa ema STEM no say kwesibu ne beka ne sa ye practical a enkwala ne eboa wo mo ma niema omusua no omo te ase ehunu ne ye ode san sami to jawabra na sa challenge ne fe to sunum na omo pa hontuma e okwa menkromasi apo ne mu owura yire Emilia osei opare ne nsemo de to dwane enne dwumadie mi ho adwiri mi papa
esan say nsusanso no edoso bebre ye fi ase first year na ye pilots e wo greater Accra ena nyame ya adom ye expanded core regions the various regions I ne ye witness fifth edition na what you say if 5 years ago if you are saying improvement abapa let it through right from the beginning ye may if you presentation as no me to nyina me hu de me nyame esan say ye share honorable minister the ni swade hunu say Ghana your curriculum about STEM based no ya achieve na the energy commissioners so ma boa yen na ya huma the STEM based curriculum for Ghana aye practical ankasa through this challenge. Abuzanfonti weye ura yire Emilia Osei Opare ene yetene nkene no akire opani Julius Nkansa Nyakon odo ene kire energy commission no na hwe renewable energy hunsensem na sa dwumade ya wo mo edi o na ye coordinator wono so ede ensem kakra so semaye Ghana ma benye film no ye bebre na so me bono tofa mienu faso ni bi faso di kan no boaye mano amo school no amma womo ensonso edi omunim die ena o madwen aboa oman impuntu ena oman echichire na fe aboa sa ye mai amma ifiri samri kono bebia wono ohwehwe se bebia bia ya meti ohawben ene ewo ha okwamben na metimi aka madwen ne mensa abom na ohaw no metimi di esia no a enye se me posisem fidie kuntan bia na emum mantem hwa no metimi enya enua enadego ene plastics makika bom na metimi di esisa ohaw no ano ana Abuzanfonti we your penny Julius Nkansa Nyakon odo ene kire energy commissioner renewable energy hunsensem on ehweso ena sa omo challenge one year coordinator eda no yere kase ne sia na ya sore ama man hina asaso atena se biodi ade ache bia dwumadi ato so na momo OCP fertilizer na yeguso a eda wo mase se pebinefa petal no bae ne so na enso do so emfama from 0555 909437 0555 909437 fertilizer papa OCP NPK 1515 eho ena OCP NPK 10 so no mo a say ye bru say ye mo de wodo bia no wo de pete so a ebeso do so ede amawo medinde na ya abo amale bia boga no pay akosia somo ani David Chan ene tamechie ama bia wo bia ni timi baye eba besom ya mama tie bia bio